Maro korona wangwe. Dugas kajang klion sanyo tangkil ringgiro balian sakti dayan desoe. Munas raos mebas pipis. Man kengken kone baos ngah. Apa nani ngajak kolojak ternyata menyamosoroh. Benar hidup takdir nasib patuh mengkulun membersihkan cara batun buluan. Masa? Sepedarmo lan sesuai darmo kone raga dibasake ngah. Abesek kawetan aukut lelukur. Oh, sangkale puro kawetan merajan ti kebaktin tu patuh. Dijon tuh Koperasi simpan pinjam. soroh apa maksud ngah nih? Soroh tusing abo pipis. Saja ngah. Sakewala tusing kengkenah. Man, Di kolong abo pipis nang 100.000 Jawa teh 50.000. man, Kalau merasa dari manusia hidup bersosial, tusing idang unukan buku didian kone. saja aja gitu ngah. Man kengken maksud nyinto. Di kengkene kalau demen ngedom tur berbagi, ngajak nyamo brayo Iya ning ngabo. Luhung sebab gitu ngah. Man maksudnya Di sakit di wang rumah rurung ngetek pipis. Ada nak lewat ke bang. Iya ning buen ada nak lewat, masih ke bang. oh kebang pipis. Sing, bang lewat nih, pipis kantongin malu. Ada kadang ngemang pipis nih. Cak ngelah dogan sesepalan gitu Apa yang tusing ngerti ngajak tulis gidatur garis tangan coba Icang mulai garis tangannya ngah. Mirip dengan anak dari dokter nih. Waduh, serius nan ini? Saja nih. Kengken yuk lewong lah numitis hidup Saja ngah, serius saja nih. Menujang sawang nani. Aw garisnya berantakan pusing jelas kewah maco. Jelas pedang, gak bacano. Aden kolot sekan. Tur tusing mekejang dokter catet nih berantak tuh kan oknum rasa. Nah, angon ke kedai dogen ngah. Jangan dianggap serius. Apa? Otak stres uling jumah. Kalau dan bat-bat jelek-jelek tuh nyakitin sajaan munyin kurane. Lenan coba mekelu tusing laga ginan pegai pekerjaan. Itu penyebab ane mengakibatkan jak tuding ngajak yo. Mirip cara patih pandung lakar nebak rang no dogen. Kalau tusing lah pegai jak stres hidupe. Man, Bukan kingkena. Isin masih bedek ngurtang timpal. Apa nganget masan musim dingin-dingin kene. kengken tuh. Sake waloi nyoman sugito pisaget daja nih. Dadi pegawai negeri di kota metita liu mau pangkat bak. Yening tepuk jak pagat masih makabar stres dogen kone masih. Jak serba stres dari manusia wo. Man gai stres tusing man gai nyangat-nyangatan stres. Pidan masih canggih tuh ngah. Yening na ento hujanan di jalan ngai gelem, panasan di jalan ngardi gelem. Icang malik kan ngoyong yumah bisa gelem. Ujang gitu. Gelem mulian bat-bat teken kurane masih ngah. Sangkal kalau pakat inang-inang nawae. Yening di kamar dogen ngoyong balik televisi itu rimpun masih ngai stres. Ujang gitu. Kalau jok sing habis pikir yening balik film ngajak sinetron di internet apa? Kengken tuh ngah. Di adegan pakat misi dogen tokoh baik lacur sakewala dianiaya tokoh jahat sugih jak kerimut nanti apang dramatis kone sebenarnya kan tanpa tokoh sugih ane tokoh lacur cara kolo hidup subuh dramatis. Kengken tuh. Daya dianiaya nah kalau ada timpal seminggu ngunang nganten utawi mesangih dogen jok subuh merasa hidup meskak seter. Ujang gitu. Coba nani bayangin 50.000 sekali amplop. Ada lantas nang nganten ngejak kelu seminggu 50.000 sekali 3 subuh 150.000. Waduh, mayah cicir lemari jak melayang. Saja ngah. Di kengken lampan sinetron aniluh berperan dari lacur sake walo make up jak tebal-tebal. Ternyata realitan kurang Icang Juma dogen lagi lipstick. Icang tusing kalah medayo jak kerayon warna-warni mengkamar piana ke bangango. Oh,
Nah ane ngelau pipes tur ngidang ngalegai ane sukses-sukses. Yo kan bahagia ketika perusahaannya lancar, sahamnya jalan terus. Mengah Bos keliwat tiwa semua duduk segitu. Kalau ketika lunas cicil motor Jumah dogen juga bahagia. Kanting adang syukuran buin. Kulian liang girang kena subang idang meraga tutang sepeda motor Oh, duka sitlon rame-rame di rurung nengah tuh. Ngadang syukuran tuh. Oh, unang dimpal-dimpal ngajak nukang meroyek di kota Pidan. Nampak siap tur bebek kepanggang. Misi minum-minum bedek. Tepuk nani tau. Iseng tole intip icang Nak ngujang rame surak surya. Sake walo ani bengong ni cang. Man Dijo motornya subuh lunas. Kegade. Ujang gitu. Men pipis subangun syukuran. Apang mandogen hidup mangang siap lam bebek. Aduh, icang maseng Keliwat tiwa sama hidupan Jumah. Tugas cenik saya tahu. Icang sangat bersyukur yening siap ani ubokan pekak tu gelam. Kengken gitu. Artinya Icang hidang makan betutu. Oh, artinya nani ngenar betutu dia ada siap ipekak gelam dogen. Yening zaman janis gitu. Ada siap mati ulian gelam, bisa-bisa kena penyakit atau virus Sangkale kebanyakan nak ngentungan siap ulian sakit. Man Yening zaman Icang cenik, ada siap gelam pasti langsung goro. Kengken gitu. Apang tuseng ngal mati sakit. Sangkal itu keberuntung Icang ngidang ngenar be siap. Yening tuseng ulian siap gelam, pasti ulian Icang gelam, maroman ngenar siap. Terus Saka walau ulian nakal Icang kelewat gitu. Di kengken Icang ngainan siap ipekak gelam. man carane Taen bang Icang amah karet, taen hujan-hujanin Icang. Monien sing san gelam-gelam siapa? Terpaksa Kengken Icang nih amah karet tur hujan-hujan. Apa Icang nih gelam? nas bedak bas lacur bungut nani gitu. Saja sangkal Icang terkenal di Banyar. Yening subut desa nampak celeng nganggo upacara yatnya odal di pura segitu. Man Icang subut paling liu ngalih menu makanan. Lawar tengan piring. Sate dasar tusuk. Besan 5 kaput. Tuh masih 5 kaput. Tur komoh acawan. Ai engken marang metakan. kalau ningok hebatnya dogen subuh nikmat apa boy nyicipin. Entar subang Icang pakat medar paling liu tur paling mekelo. Kengken gitu. Tawang lah awak apa-apa hati ban cepok odal di pura. Apang menikmati apa nih dikonsumsi. Mumpung gratis. Ini ngobuako beli ke warung. Sing apa? Sangkale tuseng kengken tur tuseng pululi. Neka Jumah basang sakit kena gastroparasis. Apang taen dogen basang ngerasang denak sugih makanan jaon-jaon. Gastroparasis itu adaan masaan masih. Dan penyakit kekenyangan. Oh, artinya kalau dong sebilang petang kena penyakit gitu. Ulian liu medar. Ulian kurang nih di sampingnya. Angin kawur tau Men pidan gitu. Dugas kalau tuno nepuk acara televisi semang memasak. Man jak kanti ngalap bungo tur ngenyit asap. Ngujang Langsung mecucun jaler mecuat kesanggah ngeras titi. Apang manipuan ngelah kurang duak masak cari siar di televisi Kenakan pang jaon dogen sebilang wai darane. Man kengken lantas Ya agat suejan witi terkabulkan doa kalau Saka walau bahan pokoknya tempe tahu dogen. Uli antu sing ngidang meli daging. Semang nih tempe melalam. Siang nih masih tahu mau goreng. Mayan petang nih. Malo nyak jawanan mencampur sambal. Saka walau tila yang sing tempe jak tahu. Icang dogen sing tak ngitung makanan pokok Man pokoknya makan. Yapin gerang nih penting sing gerang-gerung megerangan. Kembali ortone busana. Ngomong-ngomong masalah odalan di pulau lantas kalau jak wonadi ning subot sangkep rapat di Banyar. Mirip si kolo dogen kini.
Kene kengken tuh. Yening ada nak lacur, diapin umpamane dua ngomong terusulane bijaksana, jak pakat tungkas na ken banyar. Kok gitu ngah? Oh, apa buin cara koloh belum mengandong. Meh ngangan bungut dogen sebulah banyar. Mang, yang sek mirip kita ke banyar. Aduh, masa gitu? Saja subuh. Yening nak sugih lantas, do yang ngomong. Batuk dogen kerasa yang jak catat seken banyar. Masaut panitia. Ken, Masuk ke Bapak Agus jak patut pisan nih jak pesik pisan nih Itu mah batuk. Apa buin mau bangkisan? Waci. Mirip banyar mengenyam tur ngejengit lan tepuk tangan. dijok itu. Di banyar kolo dogen yo. Mirip. Tonton sangat tengah. Sake walau yang tadi incang orain. Do nyesal tadi lacur. Ujak gitu. Nak lacur ento wanen-wanen. Maksudnya? Nak lacur ento sebagian besar berani sugih. Sake walau nak sugih ento sebagian besar takut lacur. Lan kon berani ada lakoni. Nas bedah.